ahandi hari ubuhirwe atari mu nyonga zawe, none nyakira umesagire mana yanje. Mukamanje imbere yawe jewe nituye mu nyonga zawe, none nyakira umesagire mana yanje. Tinjire mu ngoro y'Imana twunamire iyo mana yacu, dusenge ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mutagatifu. Uwiteka turagushimiye cyane kuko turiho turi bazima ku bwawe, kandi mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu, turakengurutse ko uduteye iteka ukaduha kubona indwi esheshatu tuzosozera mu kwezi kw'indwi. Turagushimiye ko tubwiye kugira ngo muri saa sita muri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana cya saa sita z'ijoro duhabwa umugisha wagenewe abana b'Imana. Ndataramuje imyuka y'abarozi n'abarozikazi, ndasaba abapfumu n'abanyeshari n'abiyorobetsi, ndasaba ngushi n'abambuzi b'amahoro, icyo nase ni urupfu, icyo nase ni agahinda, icyo nase ni umubabaro, icyo nase ni ubukene, icyo nase ni impanuka, icyo nase n'agashinyaguro k'abadayimoni. Mpamagaye kuri gushingiye ku iteka ry'Imana, mpamagaye ubutungane bushingiye ku Mana mushobora byose, kandi mpamagaye ubwiza bw'Imana ngo bube ku buzima bwacu no ku buzima bwa bene wacu no ku buzima bw'abagize iki gicaniro cyo muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Ndambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adukure ku imyandu n'imyaku. Ndambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adukure ku ibisuzuguro n'agacinyizo. Ndambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo adutandukanye n'icitwa gahinda kose. Ndambaje amaraso meza ya Yesu Kristo ngo aduhuze n'umugabane Imana yatugeneye kuri uyu munsi wa mbere, iri genekerezo rya 27 ukwezi kw'indwi umwaka 2026. Mukama akiza ingwara zose ziri muri twebwe, Mukama bohora ababashe bose duhuriye muri isengesho no muri inyigisho. Mukama tabara abagutabaza kandi uhangaza abagusaba, ugira ubwibuke yuko atamuntu n'umuraye buza nta n'uwagukurikiye yikorera amaboko. Ugira ubwibuke rero ko atanumwe arayebutsa, none turagusabye utwuzuze mutima wa mwiranda kugira ngo umwijima ukugweho n'umuco, umubabaro wirukanwe n'umunezero, ubukene bwirukanwe n'ubutunzi duje gukura iwawe, ubutsindi bwirukanwe n'ubudahangarwa, ibibi byirukanwe n'ibyiza, amahane yirukanwe n'amahoro, kuko twiyuze muri uyu muturuturu, twiyuze muri saa sita z'ijoro n'urukundo rw'ubutatubwirana Imana imwe rudende. Ni mu izina rya Yesu Kristo natwe ubwiza bw'Imana kuri twebwe uyu munsi wose, kandi avuguruje icitwa ububi. Ndasengeye abagwaye ariko baracikana, ababaye Mukama tuzurira abacu bongere baze, tuzurira abacu bakure ku shetani igomba kubanyaga umunezero kurambira kuri iyi si, maze Yesu kubw'ububasha bwa n'ubutabazi bwawe tuzoronka indayi zigaragaza ko abakwizeye bakirije muri isengesho baza baratabagwa. Amen. Nuko rero bakundwa Mukama mwese inshuti z'umusaraba bane barudasumbwa, undi yo tumaze kurenga mu minsi 200 mu mwaka, akenshi turitwararika inyigisho cyane kubw'impamvu z'ibisebuzima z'imisi bitubako. Ndashaka tuganire ku nyigisho yoshobora kunyifasha umukristo kugira umwidegembyo rukristo. Ni inyigisho tuzogenda turonka muri rizamu rya saa sita kugira ngo bidufashe ko
abantu bose ribe umushinge wuko umunsi wose niburi buri ntuzobura umwanya wo kugura wumvirize nabikeyi kandi nzokwigora nze ndazibagira ngufiya mugabo zigende ari uruherekerane ubwumve ngo no munsi ushaka ubyandike ko ari inyigisho ya mbere ishingiye ku mwidegembyo Kristo umve ko hari inyigisho zitandukanye tugiye kuronka ubundi kugira ngo ushobore kubaho neza ni ngombwa ko ugira umwidegembyo Kristo iyo udafise umwidegembyo Kristo ntushobora kubaho neza ubayeho mu buryo bw'umubiri gusa ubayeho mu buryo bw'ibwishoboye byonyene ubayeho mu buryo bw'ibyo wabwiwe gusa ubundi buryo bwabitangaza zambaraga bwa bwenge bimwe dutangarira kwa Elon Musk yari yahaye uba wabitakaje reka ndakubwira karorero nuko Yesu Kristo kimwe mu byari gufoborora ibanga ryo kubaho neza ku muyuda kwari kumva ko Kristo yavuze ngo muzomenya ukuri nimumara kumenya muzoba abidegembya byo ni ijambo ry'Imana riri mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohani mu kigabane cya 8 umurongo wa 32 umwidegembyo Kristo ndagomba tugane ku mwidegembyo Kristo ubundi iyi si tubaye ko igizwe ni mande zibiri ariho isigaragara n'isitagaragara isigaragara biroroshe ko uja gucingera bakaguhemba ukagenda ugasoma ifuka girana biroroshe ko ukora akazi ugakuronka umushahara ukaronka kuri inzu yo kugira impuzu biroroshe ko ibintu byose bitunganye mugabe isi bitagaragara birasaba kwiyunga na Kristo kugira ngo ushobore kuyitunganya rero hari igihe ushobora kuba umunyedini mwiza rwose nk'abandi babamba Kristo bamwe bica Kristo hari igihe ushobora kuba uzi kuvuga irozaro uzi kuvuga ishapuro uzi kuja mu misa hari igihe ushobora kuba usangira baje gupfukama akagirane ubwe mukabo ufise umurimo ukora mu isengero ryawe ukaba ari wowe ujejwe akaragari wowe ujejwe icuma cy'amasengesho ariko unyuranye n'Imana igushakako muri ico gihe ubuzima bwawe urapancereka ubuzima bwawe urananirwa iyo Bibiliya iriko iravuga ubuzima bw'umukristo urabona ingene Imana yakoze igitangaza igaha ubwenge Adamu burenze ubwenge Adamu Eva atasobanukiwe kuko mu nshingano Adamu yarajeje harimo kurinda akabamo no gukorera inshingano yo gukora Adamu yarayikoze niyo mpamvu yise inyamaswa amazina kandi gushikana uyu munsi bikaba byarangiye atabavugurijwe zina n'Imana itarivuguruje mugabo amaze kuza urundi rurimi ruvuye hanze mwana ko Adamu yacanganikiwe akirengagiza iby'Imana yamubwiye maze Imana ikamuhana ndaje tuganire gatoya umwidegembyo wa Adamu muri Edeni bwari ubwenge bw'Imana buri muri Adamu bugatuma Adamu akora icyo Imana yamubwiye gusumba gukora icyo umugore yamubwiye uko niko ba Kristo kuba turi mu idini runaka nibihagije kuronka agakiza nibihagije kusura mutima mwiranda birakomeye kwigishwa birakomeye kwatura ibyako birakomeye kwizera Imana birakomeye impamvu Adamu yasohowe muri Edeni agashigwa n'abakerubine bacungera nuko Adamu yatakaje umwidegembyo wakomoka mu kuganira n'Imana niki cyatumye Adamu atakaza umwidegembyo nuko Adamu yuvirije yarabwiwe aca yubahiriza uko nyene aho Pawulo ageze ariko arabwira ba Kristo bitesa bizo Mesopotamiya ba Kristo bwa mbere yarabwiye ngo mwumvirize wabwiye mugabo muca mugenda musuzume murako bibiye nicyanditse mu Bibiliya ibyo nibyo bangavuga ngo banga umwidegembyo w'umugore umwidegembyo w'umugabo umwidegembyo w'umukobwa umwidegembyo w'umuhungu nibikomoka ku byo dushoboye bikomoka mu kwizera kwacu iyo twize kandi kito batangaza namunabura umwami asaba iyo wizeye uwo mwami wawusa niyo zimbaraga z'abarazo bigenzera gukorera ariko iyo wizeye uwo mwami nyene ingari uweduha ubuzima nizi gukorera bisanzwe ubicariho ciwe akihisha muri wakikorera bitangaza ukamubera ihema
Iryo ni ryo banga. Adamu ko yaganira n'Imana, Imana ikagira isaha kuza kuganira na Adamu, niko Adamu yarushizeho gusa n'Imana agakora nk'ivyo Imana yokora. Ariko wa mwanya wo kwihweza Imana Adamu yihweje umugore, wa mwanya wo kumviriza Imana Adamu yumvirije umugore, byarayangaye. Niyo mpamvu idini rigaragara nk'umugore. Abanyefezi 5:23 ngo kuko Ecclesia yubaha Kristo, aba ariko n'umugore yubaha umugabo wiwe. Nimukomeza kwihweza uko idini ryubatse, rifise itegeko n'inzego, bizobara ni byiza rwose 100% kuba mu idini. Niho watiririzwa, niho wazohezagira ikiziga cawe, niho byinshi. Ariko nutaba wewe mu bumana n'Imana ngo ugire umwidegembyo, naco ufise sinokuremesha. Ndavuze ngo naco ufise sinokuremesha. Ariko koko kugira ngo umukristo agire umwidegembyo uhagije, iruhande y'amakuba duhura nayo, iyo bikora gute? Urakwiye kuba muri connection n'Imana. Urakwiye kuba muri Eden. Urakwiye kuba umurima Imana ibibamo akawutoyishake. Uti byogenda gute? Nimba hari ikindi Imana yakoreye abahungu bakomoka kuri Adamu, kugira ngo Imana irabe ko yoronka iyindi connection nk'ikindi kire ikoreramo kitari mu Adamu yamaze kuyibabaza. Nico murazi ko Adamu yatangwa afise Kaini na Abeli, Seti yamurose mu nyuma. Ico yakoze ni iki? Abeli murazi ko Imana yabasabye ngo bayishikanire. Biyavuga ngo Imana irasaba ngo bamushikanire. Abeli ashikanira Imana biva amaraso Imana yashaka. Kaini atwara ibimworoheye kuronka. Yarahejagiwe oya, gusa nuko cyakora cyagaca mu cyane. Birasigura ngo upfuye ry'Imana ku buzima bwacu nirishobora guhagarara. Nimba Abeli yashikaniye Imana ikivuye ku mutima, Imana ikanezezwa n'ishikano ry'Abeli, ndababwije ukuri nimushikanira Imana muzoyinuka bidegembyo. Ariko mutarabikora, ariko mukubikora uko mubyiyumviriye, ariko mukobikora uko biboroheye, nawe Imana ikitamuhica. Ariko Abeli igitambo ciwe n'icyakora, arabanyeshari bugaye. Reka mabwire Yesu Kristo yavuze ngo muragowe mwebwe byase ko mwinjira mukaza n'andi kwinjira. Muzomenya ukuri nimumara kumenya ukuri muzoba bidegembyo. Izi nyigisho zibohora ubuzima bwawe. Burakaya 2, mugabo yitwa Lameki arongora abo bigore babiri. Wewe yarazi ngo arose kwa kwidegembyo, arose wa munezero, niko bivuga mu gitabo cy'Itangiriro. Ngasi wararose ngo kuvana Emeleki arongoye abagore babiri, ngo avyuka mu turuturu komanga agasemerera. Yasigwa na mporo yarafise, birasigwa na munezero yarafise. Buraca 2, yarondeye iki? Yarondeye ibyishimo mu mubiri. Ari abantu tuzi kurondera ibyishimo mu byo dushoboye gukora. Waba uri umugabo ukavuga uti umugore nitubihurije ko reka ngira ibindi biruhariye. Barabahenze. Ada
yibonera ibyishimo mu mubiri ahinduka nk'imbwa akabyuka gukuka agakugahamagara abagore biwe babiri adafite icyo babwira. Mwidegembyo wose murondere mu byo mushoboye kugerako, mwidegembyo kiretse ubutungane. Mwidegembyo wose murondere mu byo mushoboye, mutaburondeye mu ntsinzi, mu bubasha, mu butware, mu kwizera no mu butangarwa bw'Imana n'uwamwihenze. Nimuze turondere umwidegembyo muri Kristo Yesu. Yavuze ngo muzomenya ukuri. Ariko rero uyu munsi turabashwe n'ikintu bita ngo ni idini. Turabashwe n'ikintu bita ngo ni ibibazo by'ubuzima. Turabashwe n'ikintu bita ngo ni ibigeragezo. Turabashwe n'ikintu bita ngo ni guteba kuba mu masezerano. Ariko si cyo Kristo yari karavuga. Turabashwe cyane ku buryo budasanzwe n'ikintu bita ukutamenya. Mwumve ngo tuzokwiga kubicanira. Uyu munsi ndi kuri Abel na Kayini. Uwo muryango ugizwe n'abantu batatu na Adamu. Umugozi witwa ukutamenya. Uyu mugozi witwa ukutamenya ni umugozi ugisibije uyu munsi. Uyu mugozi witwa ukutamenya uri kuyobya bihebeye Imana. Uyu mugozi witwa ukutamenya uri kuyobya abapasitori. Uyu mugozi witwa ukutamenya uri kuyobya abagabo n'abagore. Uyu mugozi witwa ukutamenya uri kuyobya abatware n'abatwabo. Uyu mugozi witwa ukutamenya uri kuyobya n'abahanuzi. Muri ko muravuga Imana mutazi, ari ntabwo ya mbere yuko ubahoka ni kumenya Imana. Muri ko murigisha Imana mutazi, muri ko murihebera Imana mutazi, muri ko murakorera Imana mutazi, niyo mpamvu muyoba kandi murababaye. Kubera iki? Amayira abiri yananiye impyisi. Umugozi witwa ukutamenya ubyara kudadika ibikanu, ubyara kudadika umutima, ubyara guca imanza, ubyara kugira ishyari, ubyara amahano, ubyara ububwa. Reka mbasigurire ibyo ubyara. Muri Timoteyo 1. Timoteyo 1 naho nyene birahari. Kanifashishe mu Bagalatiya. Mwumvirize umugozi witwa kutamenya. Ibyo byara. Umugozi witwa kutamenya ubyara ibikorwa bya kamere, ubyara ibikorwa by'umubiri biri, ubyara ibikorwa byibonekeza mugabo bitimbikiye ku itegeko ry'Uwiteka. Nabyo ubwo uwo mugozi ukutamenya ubyara ubuhumbu, ubyara guhumana, ubyara ibiterasoni, ubyara gusenga ibigirwamana, ubyara uburozi, ubyara inzangano, ubyara umuryano, ubyara ishari, ubyara ishavu, ubyara impari, ubyara amatati, ubyara amacakubiri, ubyara akayigo, ubyara akaboregwe, ubyara ubuhumbu burenze urugero n'ibindi mwe n'ibyo. Kandi kibabaje nimba uwo mugozi ukuriko. Pawulo yandikiye abakristo ba Galatiya mu kigabane cya 6 cya 5 musori gwera ku murongo wa 19 arababwira ngo kandi ndababuriye nkuko nari narababuriye kera ko abakora ibikorwa mwe n'ibyo batazotorana ubwami. Kutazotorana ubwami rero hari ubwami bw'Imana agiye mwibaza ngo n'ibintu bya mucezo n'undi tuzoronka twarapfuye ngo azabindi system mwapfuye mwishwe ni nande. Muharanire umwidegembyo w'Ukristo, mukureho ubu bugozi bwamaze kuba amasezerano yanyu, mukureho ubu bugozi bwamaze kuba ubuzima bw'Imana muri mwebwe. Umunezero turongera kuri iyi si n'iki Imana yakoreye Isahaki. Yamusenga ngo Mana ya Aburahamu ni Imana yitunga, ni Imana y'ubworozi buzima, ni Imana y'icyubahiro, ni Imana ifite igisubizo kuri buri musozi wose uhangamiye cyangwa wanamiye amarangamutima yacu. Yamuvuga ngo Mana ya Isahaki ni Imana yiyereka umuntu atarayibona, ni Imana mutananirwa n'umweranda w'Isirayeli wahoze ari Yakobo. Imana iziduhindura amazina.
ndagomba ko uyu munsi ducaka akagozi kitwa kutamenya. Kubera iki? Ubundi uyu munsi abakristo nababwiye ko atamukristo ashobora gukorera Imana cyangwa kugana n'Imana cyangwa gusenga Imana atazi. Banza mwigishwe mumenye Imana mu bumana bwayo, muyimenye nk'uko iri, kuko Abeli yayimenye nk'uko iri, imenya yuko amenya yuko ikeneye igitambo kiva amaraso nk'uko yabikoreye base muri Edeni, ikica inyamaswa amikabambika urushato rw'umuntu. Kaini niyamenya ahitana ibyatsi aravuga ati nibyo mambije disi ni wakire Imana nibayitere. Umwitegembyo rukristo kugira ngo ubeho neza ni ngombwa ugira umwitegembyo rukristo. Nutagira umwitegembyo rukristo uri imbata y'isi, kandi kuba imbata y'isi ntibikuraho kuba patiri. Kuba imbata rukristo ntibikubuza kwiga teology. Kuba imbata y'isi kuba imbata y'isi ntibikubuza kwiga teology. Kuba imbata y'isi ntibikubuza kwambara ikanzu n'ivoile. Kuba imbata y'isi ntibikubuza kwambara umusaraba. Kuba imbata y'isi ntibikubuza kugira ntibikubuza kuba pastor, kuba bishop, kuba musenyeri. Muga kuba imbata ya Kristo birakubuza gusambana. Kuba imbata ya Kristo birakubuza kwiba. Kuba imbata ya Kristo birakubuza gucumura. Kuba imbata ya Kristo birakubuza kwiyorobeka. Kuba imbata ya Kristo birakubuza icyitwa cyako kuko kibyari cyako kiramungana n'icumi. Umwitegembyo rukristo ninde yo uronka, ninde yamenye iyo nzahabu. Adamu yabujijwe umwitegembyo rukristo kubera akagozi connection iri hagati yawe na Eva. Eva yagiye gusuka umugabo we yica connection, yica umwitegembyo w'urugo rwa Eden kubera connection yiwe na n'inzoka, uburiganya, ububeshi, urusako, umunwa. Ubundi muri rusange inzoka iserukira umwicanyi w'amasezerano kandi bikomotse mu kanwa. Niko Yakobo yanabivuze. Umwitegembyo w'Abeli wishwe n'ukutamenya kwa Kayini kwabyaye ubugome, kubyara ubugatarari. Birangira Barahama hano yaravuga ati nibyo wubaka byose n'ubusa. Dawudi aravuga ati byawe bimeze nk'umubebe ni nsukamo amazi yahejeje koza inkweto zambagwa n'ibirenge byanje. Uyu munsi rango manganire kuri Edeni, kuri umuryango wo muri Edeni wa mbere. Niki kiriko kirica abakristo uyu munsi? Bundi abakristo ukutamenya Imana mu bumana bwayo ni ikibazo. Hari ikintu mutazi. Ubundi Imana yagombye connection yayo n'umwana w'umuntu ihera kuri Adamu. Imuha ubwenge bwose imuha gutahura, sibyo imuha no kuganza ibigaragara. Mugabo twebwe ubwenge Imana yaduhaye bwo gutahura kugira ngo ibigaragara tubiganzishe ubwenge twawe n'umwuka w'Imana. Ibyo bintu twarabifyupfobeje. Ahubwo dushingira ku mashuri twize ku byo batubwiye ku kugene tubona ibimeze neza nuko twibereye. Mugabo ngira ndabibiri banga. Uri kuraraba ukuntu ubukristo wa mbere w'intwari, intwari za mbere zubatse eklezia, intwari za mbere apana Constantino yayihaye icyubahiro kigaragara niyo eklezia y'uno munsi. Mugabo ikintu cya mbere cyabyaye umuntu